kiinnitän huomionne seuraaviin laivamatkan turvallisuutta ja viihtyvyyttä koskeviin asioihin. Hätätilanteessa kuulette laivan kaiuttimista ja kelloista toistuvan yleishälytyksen, joka koostuu 7 lyhyestä äänimerkistä ja niitä seuraavasta 1 pitkästä äänimerkistä. Kun kuulette yleishälytyksen, siirtykää välittömästi lähimmälle kokoontumisasemalle. Poistumistie kokoontumisasemille on merkitty valaisevilla kylteillä ja lattialistoilla. Kokoontumisasemat sijaitsevat kansilla 5, 6 ja 7. Pelastusveneet ja muut pelastusvälineet sijaitsevat kansilla 5 ja 7. Noudattakaa henkilökunnan antamia ohjeita. Pelastusliivit löytyvät kokoontumisasemilta ja niitä on saatavina eri kokoisina. Kokoontumisasemilta löydätte ohjeet pelastusliivien käyttöön. Tarvittaessa miehistö opastaa teitä niiden käytössä. Välttäkää kulkemista alueilla, joissa on havaittavissa savua. Laivassa on automaattiset palon havaitsemis- ja sammutusjärjestelmät. Tulipalon sattuessa laivan palo-ovet sulkeutuvat automaattisesti. Varokaa sulkeutuvia ovia. Ovet ovat helposti aukaistavissa. Käytäviltä ja yleisiltä alueilta löydätte hälytysnapit. Hätätilanteen sattuessa painakaa hälytysnappia. Lisätietoa turvallisuudesta löydätte hytistänne. Hyttinen infotaulussa kerrotaan, missä lähin kokoontumisasemanne sijaitsee ja mikä on nopein reitti sinne. Mikäli haluatte lisätietoja turvallisuuteen liittyen, ottakaa yhteys laivan infoon kannella 7. Muistutamme teitä siitä, että kaikkien matkustajien viihtyvyyden turvaamiseksi tupakointi laivalla on sallittu ainoastaan sille varatuilla alueilla. Pyydämme matkustajia pitämään matkatavaroitaan silmällä niin, ettei laukkuja ja arvotavaraa jätetä vartioimatta. Varmistattehan aina myös, että hyttinne ovi on lukittu. Turvallisuussyistä autokansi suljetaan lähdön jälkeen ja avataan jälleen ennen satamaan saapumista. Kiitämme teitä huomiostanne ja toivotamme viihtyisää matkaa. Bästa passagerare, vi ber er observera följande gällande säkerheten och trivseln under fartygsresan. I en nödsituation kommer ni att höra ett allmänt nödlarm som upprepas via fartygets högtalare och alarmklockor. Larmet består av 7 korta ljudsignaler som följs av en lång ljudsignal. När ni hör det allmänna nödlarmet ska ni genast förflytta er till närmaste samlingsstation. Utrymningsvägarna är försedda med belysta skyltar och golvlister som visar er vägen till samlingsstationen. Samlingsstationerna finns på däck 5, 6 och 7. Livbåtar och övrig räddningsutrustning finns på däck 5 och 7. Lyssna noggrant på personalens anvisningar i en eventuell nödsituation. Räddningsvästar är placerade vid samlingsstationerna. Räddningsvästarna finns i flera olika storlekar. Vid samlingsstationen finns anvisningar om hur räddningsvästen ska användas. Vid behov hjälper fartygets besättning er ytterligare med räddningsvästen. Undvik rökfyllda platser. Fartyget är utrustat med ett automatiskt branddetekterings- och släckningssystem. Vid händelse av brand stängs fartygets branddörrar automatiskt. Se upp för dörrar som stängs. Dörrarna är lätta att öppna. Alarmknappar finns lättillgängliga i korridorerna och i de allmänna utrymmena. Vid en eventuell nödsituation, tryck på alarmknappen. Mer information om säkerheten finns i hytterna. På informationstavlan i hytten anges var er närmaste samlingsstation finns och den snabbaste vägen dit. Om ni vill ha mer information om säkerheten, kontakta fartygets information på däck 7. För den allmänna trivselns skull vill vi påminna er om att rökning är tillåten endast på särskilt anvisade platser på fartyget. Vi ber passagerarna hålla sitt bagage under uppsikt så att inga väskor eller värdesaker lämnas obevakade. Kontrollera alltid att dörren till hytten är låst. Av säkerhetsskäl stängs bildäck efter avgång och öppnas på nytt först före ankomsten till hamnen. Vi tackar för er uppmärksamhet och önskar er en trevlig resa.